boxing munom MMA kanen le don ani lalnun lua chaltlang li living kum somni fit nga len chiru ka sang ke somnga prokle pon li arit chuan PC lal chuan vora lunglei kum somni le pakhat fit nga len chiruk vek asang ke somnga parukle point nga anronin tum don ani mi puita muchak em he zanin fighta mi puita na anin bet san em na ber ani hielo me hemi te pani hi LPS Pro Fight Championship in Nektum Rukna Bantamweight Semi-Final Red Corner Lalun Hua living at lang vakum som ni pakhat me Lalun Hua hian gumsang ni Atang Khan boxing hi akhel tana National Sub Junior gold pakhat le silver pati alola to ani ni chuan hun na ngemo chen achol sana tuna hina ronin tuai thar le ta hani state level silver medal pangal bronze pani lai alola to LPS Pro Fight Championship Bantamweight Semi-Final Blue Corner PC Lalson Vora lunglei tangwal hi Mizoram in Tumli national level akal to bronze medal Mizoram tanaron home pe toni LPS Pro Fight Championship Bantamweight Semi-Final in Hector Red Corner Kading lamom hi Gez somngale paru point palirit Fin ngale inches bukasang Kumsom hi Sultan Lili Red Corner in Hector Blue Corner kavailamom hi Gez somngale paru point pangarit Fin ngale inches bukasang Kumsom hila pakhat Lunglei Blue Corner PC dik tak le fair taka in nek turin ka hiat tir chewa chumidan pela in nek lo tur chuan englai po afim khur turin ka hiat tir boka chu chaltlang North Branch roi me huam chunga tangin lute hiron chuaka chuan chaltlang North Branch hian hetiangan in dan den chen hian lute lompuina thilpe kho anon hlan ani an khel amoi dun atir an khel hi an pani hianin an style hi nang hle maya chuwang chuan ama thirlok la kan ron nei tong deuh hlek khanin i thirlok na te hi LPS Pro Fight a hian kan theng chen chen toite program kan on buat sai thina chu zo plus plastic siam tu te tengki sang sang siam tu te ina hamia karon soila na po khan hemi te pani nekhi mi puite ta na thir chak om berpol ani kanon ti to kha kanan soilok ang deu khan anni hi in thian dun anni ruak hianin record thave ve anni ta chuwang chuan an thiam to hi ain chen a speed nei jok la fit nei jok hi a fit jok hi tuna ding chang mai tura ngai hi ani chudi ro chuan thuak game ani na hi he bau da hian alang do na tunge thuak mang thiam jok tia kha a siat do ani an height ki thave ve a tin an speed ki thane mani referee na lute na ka du tho deu hlek ani this is one vora claimin a force a control lo deu hlek ka vain bang nop maya hang ka thil om thei ani ring chunga chun thian kha soi thei to si lawa chak jok ni tumin anin noi mia mai don ani tikhen an kut the khe rang em maya an fein vere em ko ki lute na pe fu du mai khuri te po kan chong ri po ori em hem ring khop mai hai
zai la hian dar khuang da bon keng lu ta ni ari vung mai lu te a thom ring le mai ve ta khiu mai le ava mun bora he mi ta ni ajab phaya chuan bora na ve lamin ajab po hin a khop ma khai an sam thin lung pumi an ni aro puye tin an lo chak hlo ni chuanin an sum don tur te hi a neu tham to lo ema chuwang chu ni he in na ke munom hle dona chuwang kan thir lok na sa le LPS office apo kan soilok na sa thin he ni ke ni hopon chu pu so mai dan a mu dan atang kianin ngat ke tum da chinteng he game hi mu hal helom ka tia mu hal helom ta ang takin tun huna hian game ropui takkan mua huna hian he mi te panin ko ngai takan ni ti kan sia tin tun mai na in khel ama ro chunin khela hian achangin chuan wa chaka changin hlu te achaka chu wang chuan ta hian a chak zak tur hi soi thia ma hare me mani an pani ni hian ain man du na chu wang chuan te ma an glove awai hiam nga dewing ka sia helai tak hi chu soi thia ma har ka thi tak atunge point petam zok ti kha chu sia thiam har ta sia ni thiam lu te sponsor tu nga ang reng riau me a chuwang chuanin i sponsor tu te hianin card nen hian ron lu thina an ne wang hianin tun tum po hian ron thanem deuh lek ni te pona langa eng po ni sela heng hianin anin fight chung hi mi puiten kan lo sia tatan ava control lo ni influence ava nei lo ni ti ta zau mai anin pechar char mu te hi ajep hi tun lai hian improve khop maya so jep tin ava vom zau me khi akhong kat pe thin ni ki tiang a fein ra khian ain again ni boxer pakatan fein zau hian chon experience boxer lo ta ni chuan engtin lo buk zukama lo chet hi om thina ama ro chu anin dum lo ta nga khian chuan voin he khi akhong ma mai mon chu ka tia ki kian speed ki tlemin ati na lo do lekin ka sia ti rang lo do lekin ka sia ama ro chu an nek eroi chu chuan vore chu an na thlo da ni zong an tang mi tin akat hi moi em maya kat ki force tak omang hianin chuan vore na kat thiam ve tat maya hei hi tun tu mai hian ati thengem chelova chu ben pal chat mai an hanin ui thudun deuh vel thina heng hi kan sia thiam angai ni mi puite kan van nei takem LPS Profite tuna kan thlir hi mizo boxer an ni Indonesian boxer te an ni lova mizo boxer ve an ni a retami hi blue te an ni a blue hi chuan vo an ni a an ni pani hi lung lei le chal chang le li ve boxer an ni chianin kom ngai tak an ni chianin kom ngai tak an ni a amaro chu tun tum hian in tina tan tum ve tat ani reng chunga chian a soi thai lo tat lu ten ti try ti dew ni lu te hian boru play a hianin ane tat zok mai boru ke play thiam tat mai tin ameng khop maya tun tum hian thur pui tu an nga tlang ve a chuan bora pe chuan ka sum fai khana dong ngal thiu maya tin lu te poina dong mol reng maya heng te hi bial kar bazar ten and rentals ten chuan bora hi anon troyom bokani hi an ni anon sponsor ani hi lu te jok ani mo chuan bora mo kan tia anin tiat lu tu te anin tiat lu tu kani chuan bora hi lung lei lam ni ania lung lei khopuya chuan bora du sak tu ten sum fai thanem tak voin khan an ron hlan ani chen si khan la sang kwa vel ro pui le mai chu mai lan ni lo hei zani na po hian enge mozat mi mal mi thil phal ten an ron da le a an boxer te indu sak nine ron lan tir mol hiro pui kan ti khop mai Lutian second round